Nou se edisyon de Créole yo. Nap prezante nou Abdali Le Sage, yon nan fondatris edisyon de Créole yo. Li gen ti non jwet Louli. Sin deja gen chans li plezi moun fou nan vil Jacmel, nou konen Jean Louli gen yon fason espesyal li sonje epi rakonte eksperyans li pandan l tap grandi nan vil la. Moun ki pi proche Louli ka diou tou jan li reme kiltive la terre. Depi l manje yon bagay li ka plante, li plantel. Pou n ka konen kote Louli pran bel mes sa, fon al chache li premye travay edisyon a pibliye pou l ane 2021. Louli prezante nou yon lot bel histwa d'enfans. Tit la se Tante Ririne. Nou invite ou chache konen bel histwa sa.